Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Imam As-Said Muhammad Amin Al-Kurdi. Kalau daerah Banten, daerah Jawa Barat, itu biasanya kalau bulan Rajab, kiai-kiai salaf, santri-santri salaf pasti ngaji pasaran, kalau udah masuk bulan Rajab menghatamkan itu kitab tadi, Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj. Kemudian ada kitab Minhajus Syami, Mukhtasar Mi'rajus Syami, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj, karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti, dihasiahkan, namanya Hasyiah Ad-Dardir, karangan Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan Syekh Hasan Asyati. Kemudian ada kitab Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya, karangan Imam Syekh Nafi Al-Jauhari.